Alor ka jingtmu ban pensnguthu ikinongya kali bat kinonglej nongwan siapang ki kendon ki baide bat ka jingsinga nya surong ka office trekam district transport officer DTO East and West Kasil district mai rang harangkat ka jitrelang bat katanat pulen katanat ka koi kakhia bat katanat public works piludi hakakhallai tarik rompang arjar pusan kalapen long ya ka program national road safety month/week arjar arpusan Hatirat Singh Memorial Hall pendeng umyam mairang kibalawan ban aji kai hakani kasngi ki kanthop na du ki officer na katanat pulen katanat ka koi kakhia na lor kiwei hakani program lapan kan mau kinonya kali yaki kamram bat jingkit khli jongki bat labatharu yaki bakin board perking yaki kendon bat ban kiar na ka papendon kam yaki mobile phone ki jingdi ki bapen buai habanya kali bat ban board perking bat kongo yaki kendon penya kali bat kiwei ki kendon ban light na ki jingja bas ngosi hakalai kawan ke MVR kebakaran Jepang terkirul di an kebalai gerbang nakam taki driver pi hagajim jungi pamalasi kajingim keba kapte tang kajingim tu driver batu driver kajingim tu driver kolomba ladang keren katkum ki rules hak IPC hak MVR ke BNS ke pemerintah kasin ke driver ushimi ushabi ban start kali kaan ke pun nadil kan put official enter galanti kat bakin pakalakan kata ini hari pitang su bakala hanta kaan kan kendrup itu kata kadega ai but kendian gaji em juga driver mo kalau nggak saya gaji em ke bahasa lah nomor babalai kaan gebur kat kibakala langat kalau along tip kuba siang kejat piang haga pojil siang lah sebar kelak bakala bakal arung lah berateli siapa pojil kan bagaji em driver mati ke gaji em ba lah bagaji em juga driver ke gaji em ke ba Ladadon kino ki kerja ki bangi hapania batail ma ki bro lengba jong drabar ngila pas ya ki message mo dade ka babhara de ka basni ro teng ko khamtam ladon ki jingjia en teng ki shongkali kupsna bangi lada fi driver lada fi ite ro shko ban passenger tu apa itu kana ya kena ta sibet sowen driver pas sowe siwe kada ka message ro nak bagi driver ladangi play yang ke MPDAP hagarul ke hak section ke line ke batai yang is ham driver banyak yang kini kali udon kam ya ka driving license buat mana isu yang kata driving license lain mana yang kata driving license kata ke office juga transport mo kata ke transport department ke isu lain ke yang kata driving license lada ulu driver ubom don yang kalaisan ungat kajing siap wisdom lada unya kali klaim driving license bakajing wisdom kedon kajing macam kabenta ya ubay ya kan ke driving license lada ulu driver benar kam makala lane ubenar kam lane ulu driver umbut iki an ikanon katkum ka balap hak dan transport department pula pasal disqualify juga driving license. Balai ni pelong ya ketika road safety no. Apa sarkar di India nakawai ke senam kaju siam ya kejingkan hakabai dai pat kini kita di road usa kiba penangkam di surau lah kalau di pat ba lah kalau di driver banyak kali lala dari banyak cycle kat banam ni Islam kajeng khen belum yang kebayap hak kajeng dia accident kanang kiu dari nak tak tahu sokal lembah kepenat MORTH the Ministry of Road Transport and Highway kabuk ia kini ka road safety nang bagan long ala kajeng ya ki ba penentang surau Hamtam yang di darbar dibayar Rahman Kasri. Sementara nung yakun sa tiway patikang ng mga peta sa mga dayman trend baik
yang kepada bat ini kirut san nani ke bang pisan pun materai haba POE haba kia surat hamtam hakide ki jakaba long don kiskon kisatu itu sanbut badan tu briu ulang kumba umare kema haba POE tu briu kalau pelani bakit pla katuk kepenpau ba kaskul kaladon hanjan bila dai ban masri itu sanbut bila dai ban supi ban nya sekali nama ada nya stat nama dilatih bagi nak skul kita don kerta kepada bidang pasutu ya kayak itu dan pihak supi ke jimit dah kabagi dan supi ya kali itu nampak sesuatu Idan kijaka bagi POE yang itu kilan yang sudah berbuat kirut kepada kelompok ki zebra balik kibu itu nama hak kuda itu san ki orang itu zebra crossing mabalik diberi bamukras berbuat bamukras yang sudah siang isyak berukam dapat cross yang itu zebra Lada jauh aksiden sebut di kumyu iubriu hak itu ibeta badot sport badot tu zebra kaji betlah kedai kejauhi ketum dah harap ini untuk zebra kiapan nyak sepi dengan penyan pensyai pi sepan kaji membut jam kapas kemud galat ban ai jeng sunan lani kaji nirap kedah kloy yang pemusau Laradon kecing aksiden kali hasurah Shwa bangkoi kiwai pat kinong sumar ibakam tibet Kali laning ila bangkad medical team Pemtang staff napo ihal ipatnan Ibadai ban ai kapas Hendai baru Kentut ibal anang la start Baru pipo patnang ka start Hidan ke kamerang Ban ai kapas Lani kecing anjing semua kepakulai yang nuru batha kepakulai. Kadang-kadang nama kata yang iway bangin tip sekarang kanong rem jam kepas bat akan rai jam kau membangin Iki beri bahasa akta hakum peniti aksiden. Hakum ki aksiden beri bahasa akta hakum tu biar ki driver kilonya kali. Nang ta ketentu dia kinong nya cycle ni kinong nya bike nang ta kalau kita ia kinong syong kali ki passengers pat kalau kita ia ki bayar harus surat Habatin pej bahagi kashab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya